Sing kaisa balai nangkuk mani balai important kaisa sing scheme sing gusna khai tongo obodong ana tipra sarkar puilla o hastewo o khai katal scheme sing to mani jini BJP active sarkar ai mani pore wo chung jini cabinet meeting go chung bill pass laikha sing jini chhatro rok no ipese tipra sa chhatro chhatri rok no chung one time chuborno stipend dunai stipend mane borong package ronai so 1 lakh borong ronai je chhatro chhatri kaham college pore maya rang puja kori pore bagus ofe kaje scheme khlaikha jeng borono 1 lakh rinai bosoro abo 2 bosoni course itu oda jeng kaise guideline khlaika je borong 50% manai jarai jeng borong rinai bokuk meritorious student chhatro kaham chhatri kaham tei rang puja kori BPL family ba bor income kom obro jeng saige boro jeng rinai singor nuk khachini obo hekle sing prai 176 professional course oro mannai oro tomochini ron ditini professional course tomochini medical course tomochini atonai MBBS tonai BDS tonai gitini homeopathy tonai BS tonai GMM nursing tonai ANM nursing tonai ke kwangma moi paramedical course ni bagai sungri nai technical course ngai atau BTech tongo MTech tongo te civil engineering mechanical engineering computer science oh hai abo khai tini mechanical technical course magri nai te law por ne ro bhai chung jang nai law ba management khai nai LLB khai nai LLM khai nai MBA BBA obana sungri nai te other course tongo tini BSc por nai ro BSc forestry agriculture fisheries amhel kwangma tini course tongo abana busung borong 1 lakh rangri nai abo mannai je chhatro boroni mark 50% boro madhyamik boro mananang nai te class 12 manang nai u duita subject madhyamik te 12 ada boro 50% manang nai aboro jeng 1 lakh lai boro rangri nai jeng samaka jaga basic tini oro tribal welfare ni tini ada portal dongo arni ro online fill up maklai nai abo jeng sini department saklai nai jeng te je boro sia je boro kahang busia hangkai sini tribal welfare department thangai nok jojo khaidi jeng mukha kwang tini application tong tabo jeng bosoro ni 1 lakh hai chhatrona jeng sibida ronai abo protek bosoro khaijak nai abo hai jeng khanaka obosoro kwang ma chhatro already apply khlaika baksa abo jeng ta verification khai tongo ang khakabo tini chhatro je boro kaham ke pornai ro abo subida mannai aboni bade je scholarship abta manai thangnai aboni extra si abo scholarship bobto manai mannai te abo ke extra je 1 lakh khai abo scholarship ni baire si abo jeng khaijak nai abage ang khakabo tini chhatro ni belai kaham no kaham ke poredi te kaise belai important tini government trop theke kaise recognize institute tongo nang je kono college porikha bongya nok jasa khini di je state government je recognize khaimani college tongo ni nursing college bo khandi ni je kono institution abo state government ni recognize na nang nai state government ba abo khaidang nai abo gai ang koinai chini kwangma chhatro tongo jeng asale jeng kaham ko buchia kwangma chhatro chini kwang agency bai langi thangjago scholarship renai head loan renai lang abo belai ke chaya jeng verification khainai kha abo jate ni rok jojo khaidi angno barbar sabo abo dekho institution abo recognized institution mangnai affiliation nang nai nglaisi jeng borno jeng sajjo khainai state government borno rang rinai plus stipend mannai abangai ang khnaka kabang ma chini chhatro rok mislead khaja tongo agency rok bai abangai jeng blank problem nukha abangai jate mai tang thum chini chhatro no jeng aware khai na nang thum conscious nang thum te recently chin kaisa chini director hoite kaisa publish mani amane notice bikun mani je FR khaina hin abo chini chhatro rok bai kuna effect niya ang oli salai kha jeng ko admission te kaisa jeng notification ronai abo just agency rono jeng kisa warning rima haise abo
tamakai जों नुखा गोबां एजेंसी नि बिलुनि हायरागो आं साउथ त्रिपुरा राव नर्थ त्रिपुरा राव एजेंसी राव दिनै साधारन बरक लाङै थांगो थांखांनायनि परेव आरो रिकगनाइज सिटुएशन नि बागै बरक स्टाफिन माया बरक स्कलारशिप माया हायके गोबां मासं नुखा आबो माङै जों सागाव किन्तु आं बार साव दिनै छात्र छात्री जे जेन्युइन कैंडिडेट बरकुनो डिप्राइव गैया कोनो क्रिमिनल नांगिया कोनो एफेक्ट बंगिया अब आं सांगो साखा परे बागै आं कइनाय जेकुनो नि स्कलारशिप माना हंखाय ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बाय जज फाइदी बर बाय फाइ मालाय फाइदी हंख्लाय जेनि प्रॉब्लम अब सॉल्व नाय टेक इज वेरी इंपोर्टेंट जिनि जे जाबो स्टाइपेंड जो अनेक प्रॉब्लम सामाने जों स्टाइपेंड आबो मतलब 60% हाय दादा खाना एबा 60% जों स्टाइपेंड दाइ देखा ते रन्डी 20% दादे खना अब नके प्रॉब्लम खै जिनि गोबां माथिनि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप रो जिनि गोबां मार प्रॉब्लम दं नि बैंक अकाउंट कथाया आईबीएस कोड नंबर गथ गया बा एड्रेस बु लंहाय गोबां टेक्निकल माने हाय प्रॉब्लम दं आवनो फाइ भेरिफिकेशन खालायफैदि जों नुखा गोबां मारने जिरुन बल्ला बासार उर रय दंगो ना फिलअप पेपर सायराव बा बाहेराव जिरु ते उ एके यादबा के बासार जिरु न बा उ रय दंगो अब बाहेराव गय गोबां मिस्टेक दंगो आं नुखा आबङै निराव फाइ जज खालायफैदि जों चेष्टा खाय दंगो जों थाखाय दंगो जाथे जों दिनै ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हयते जे स्कॉलरशिप पेंडिंग दंनाय राव आरो माननाय नखतो कुनो तावनादि के अबैना खाकाव ताकु ताल स्कीम न जतरा अब फाइ मालाय फाइ ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अब स्कॉलरशिप नि बादे से मानायबो अबगै आं खाकाव पुइला तिबा रायजोबो अमायजों कताल सरकार फाइमानि परेबो दिनै छात्र छात्रीराव जों हेल्प माननाय ते जों दिनै स्कुल कलेज राव जों फी राव खरब जों गाहाम गोराव मानाय हामबाय।